kepala lingkungan. Ya. Kemudian selanjutnya mak buang yang akan dibawakan oleh Tomina dan wakil keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Aris Payangan. Kemudian acara yang terakhir yaitu acara tondok. Kami semangat membantu sangat tuh Malaysia tidak terang itu langkut dana pasar juri kanan tongkonan sebenarnya. Jadi ya tesing sila bayi ne duna mengamrulak bukada andi natar musibang kamu kalian kamu dakan nenek emi deh ya minokan dakan nenek misalami kamu apa papare sampai kamu kalian kamu pakai anaki kamu kalian apa kiampoi andi na masibang nah yari teman-teman sebenarnya kakakku ini pasangkanan kalau bukada pasolin ambil na 4 penina bisa aku pasuran ini benar tongkonan Burrano labendan ni Linong Solakaruta undadian annang tahun Ipang, Malaan, Banilobo, Sibalilombe, Talongan, Sesabay, Nataseru. Dia tiangnan dak dua di membati. Jadi apa ya teman? Ipang mana sola Banilobo atau Sibalilombe. Dia tu Ipang, undadian Gori Sibali Busang undadian Palungan Taruk Mase Ponglape apa ya teh Ponglape tenduan Tanan Dapo Sibali Epo na Sibali Dino ya tu na Sibali Epo dari itu Lape Tira Sulo Petrus Salea Dudung Rebon ia tu masih balian nabine disangan laik sumule ia teh Banilobo si Balilombe dan dia duga anak tahu Pongsesa Tarang Pakamba si Balilalai Katok na 2 Padang iya mana di bukan itu nak kali ini iya andi taruh ke saya lako kalemi iya manu gunung ko nene midaw kita midake nak kali ini kamu mi pakai anak kali rokok mi pakai ampo kali ini rokok pada dua laku sing sini susun ta silsilah gila ya ton na mantada pasur bidik pokade kumua iyan na din temi batik tungkunan male untanan dapo male yung hotel pamentu tungkunan di pokada mentu tungkunan di pokada na pokada pasur yun ini na kumua tungkunan niya dinay salah satu nalaya umpada kayak keden di tulamin dapo begitu itu ya milalong pakawin anak ampo tayo hotel adin pagari tungkunan tangi tungkunan tayo tu hetabe Delami tungkunan ya akong ben nak masih dalam hidup ba adi berako pagari tungkunan yo may maapenduan na pila-pila tayo netuan nila yat tu kurangin na yung may scoop emeritus ta kemakot bay na kuha yate letuan dari kata leto si leto na di kuha letuan yang itu na biasa di letuan sama polori tena mentu jadi di pasiram punya tongkonan namanya si tamu si leto na
tamu sila ito na. Yang mo pong sina lektuan to. Jadi pamisa di pasisambung sulit tu sila ito ta inde tongkonan. Yang mo di batonan na to. Kung may para mo to, puli semangat. Rekor semangat ako pamaker, maka sila ng totokona. Lester Luna, ia terhubung karena pemerintah tidak hadir, murah. Jadi nanti saya disatukan saja oleh Pak Aris Payangan dan mewakili keluarga sekaligus sebagai pemerintah karena ada kebutuhan sama di negara. Jadi Pak Aris Payangan dua tugasnya ini hari. Sitaruna lama buang dipandu oleh Tomina, silakan. Bapak Arila, bayi itu ale baru itu inde itu pasien dari keropengan na inde solat pandu kodena. Ya bayi itu ampado bala inde solat tobaka. Di siapa mereka tobarak mi pasadi atau mabak? Ya bayi mi dalam tempat. Saatnya mak buang. Bayi itu talita kan tongkonan, no? Baik kami. Atau bayi baku. Tapi paparin sana, ko papario tudoli yang banwa dulu le, na dulu. Dulu tongkonan, yo. Ampunan isang lisemento. Nah, sadia pada aku tu barak sebab pada lama lami po kinalona la sule mi po bande atau ongamban mo. Yo, pagkadami-dami ito barak may. Kerajaan kita. Yo, bami may patamay baku. Barak tan patamay kita baku inan. Yo, ladiraku tu barak tu deh. Tani pana atat mak buang kita itu. Apa naik tapi? Ibadah diumpet di Tampo Makale di Tongkonan Burano. Iya, tabi lako kalau malak bina tuang pastor si Sola Dewan Stasi. Tabi lako kamu mintu kupo dia tanah. Maka lima na kamu mintu lagi idawangku. Ondang pole targu bulan de tongkonan targu turiana tongkonan burano lolo sumaniki na nenek senek linda masola karuta samai randan pasiko malilin ni sudun di panata pengkarontosan bonga nagau salikona panguran derandean batu masoba tedong
di pamalesa nga sama ibongi kumua yati allo matau kamban inde duka tela ini panatai ada na landolonga sangkana papadirasa batu mabuang maka ki seating roko bombong bulan na tetongkona samai apa kombai tantu buda pikita tamak dioren mana-mana ki biasa salah paham ondong na kita taruh na tongkonan ke di panate tel di sama mak buang biasa di kombai dempa tu tang sundu-sundu do tongkonan batu dempar gagadito pande ali kayu barkata na masero tangayara patun na to beda mo de tongkonan mangka mana apa mamakuri sumang amirki masolanas yari patu borona na di panata te mak buang di palidan diong balaran nampak di borong talu tang pindah iya na di pasianda inde sendana lalong inde karompengan nawa sola inde pandoko dena batuan kumua makampong mo kumi bati na te tongkonan masih rimana ba miki tarukuna te isungan na todolo di potodolo mbay dem niki si tumbiri ngambangan di ululalan tang si parandanang betamami ke si tamu ke dia lutangan na pasak di pamandak burung turenge na belan na tang si tandam niki inan na totemo latanai si tandang turarabuku belan na senga kamamaliran siapa seta kita toraya yan na to yuluton dok senga lambang ki sauduri tilea ki rokopalopo biasa sampu penduan sampu pisar raka tang si tandam niki apa yan na kita toraya tontong di rundunan bulo seseduanta tepo apata leso karuanta dalu kusang puluhan nanta bina katalung puluhan dua ma puduk kasisina 60 napa sangan nemunna 120 karuang getang kita di lambina si tanda nasan dan dia yang nak sama papa si unu oki kompong moy bati sama pemana ka sile eto barra oki o sorang kadadian baina si sang pulo mo papa na may tongkonan apa pa inan kalua manda di pemporiam manda dope tua tanga dawat tanga na sondong tulina ni sangkin ni inde bambalu toding di pasianta inde sendana lalong manda la talon ni mama masolanas jadi ia moto nakua patto nina kumua tak ada di apa-apai tukararo tak na babada nasang tu daleta domai tongkonan apa dato di bagi nasang ki dalle ia made to tu tongkonan apa nampui nama neganna nampui manarangana nampui duka ta manarangana paya te ta manarangana tak na baga sisala ta manarang tu baga nampui duka sugiina nampui tang sugiina patai na kalala tapahang isolana santo mandalan tu basa toraya dan ia moto ia nai pana ata temai aluku na bangunan banua sangka na papadirasa pada palindo ki lindota pada sorong ki angga pak belanta ia mo deto nata na di papirri itu rorona temai banua tongkonan sabak dem patunna ia de nanang lambi kira apa kana padang ta pisan apa yo kaleta batu di sedok kok kateraka lobang di sisi tama agak roron tak nasi sorong itu bani itu apa yang nanang sabuta yo kaleta pada sabara daripada nasi sorong iki bane lokim pengkatungan kideta la kororon pakukusanga lama pakai na kumi batu bati na te tongkonan ke labis santai bagi yo kalemi jadi totemo ladi panata te pak buang laminai si tandan kamu bati na te tongkonan burano di patamai baka tang siang gian tang si sukarang ki langok penantang solanasang miraku isi di te barra tali tangan na te tongkonan
di padam tu kinaloy sule la ko inan tuminay ulopian katuan yung daka tuntunan tuo denau pa na tontong pasak kinabuang kawurok to tumampata di umatang di kaleta kupokada mo sampai bongi kumua garonto na mo te nadembu tu la kotong paruan na la solata latang solata malute di pokada kumua manasu maraka tara tatapukan mana tete kasera melambi talandaka mo panasu taniara patung na to apa yan na de siapa to me bali do bay banua na ko manasu mo mui na mana tete kasera ta paduk api pa ga tandana kumua ya to bano ya to dem pakatuan do dan dia mo to mai mo kami na ko keluarga nina ya tulo dolo to tumay kay buriado tongkonan bati sene Tony inde kami dolo mi maabuang tu bati sene Tony ako na bati na nasa mo tong mamintun na oh yo mangkada ko bati sene Tony bati na siya Agnes Bani yo almarhum talaga yo ako na den tu bati na yo jadi lasi turu-turu to bati sene Tony bati siya almarhum Agnes Bani almarhum Nenari almarhum Yohana Sule almarhum Yospi Poko yo inde ko kita si tandan mane ambe Rensia oh demo si Taruna keluarga Sining keluarga Laipasa na keluarga Papa Landa ya may mo kami mi pantas si tandan misi perupa kami sa wingka di ba? Apa? Pira-derane kira ko bang. Tanam ng baka kami babang isang bingka. O sini na yo nasa nga tumatuan kita manimbo ni na kumua diambo sang sape na kende ke sana sama-sama. Yo. Jadi yan na baseta toraya sampu bisa na bisa nga pasiono sampu bendong mani sampu bisa tengka na lang na to tangan disuaki tangan diyayadai ki den ni mani temay bati na tongkonan na pasikita parinan na puang to tumampata disa nga to sule si pabendanan eran lang na tongkonan oh iya pangando na may tongkonan to yan na sundon dako te tutumo ke buria pada benda mo kami tarugo na te tongkonan na kumarasambungan kami sa namin piyan pongalin dito ko batinan na to batina siya nil pumasesa te ko masay ko tanda te bapak pengacara pamania ko tanda ito batina pumasesa te maabuang oh buda pula te bati pumasesa batina netaran oh iya nang tondo pamelo ko Tito Raya kalibu batu laparan tondo kapangal lo ama pangatoran tidak leke sari tato lambat nanai bendan buntu makdandan tento pada matua lampok ada nata susin na date kulina pada batina kato
na isang toto yang atondo ko na pelele to mapela ti paseno garagan na lako lelian murah. Batina de ipang to. Kung ba may batina ipang kita mapira. Daripada lamiraku ni pada popelin ilana inambara am yelu toban mami. Ewan dipakai nama tu ya. Salah aku di bisa kilo. Yo, pati inaip pa de mukum mabong. Kuma kata apa kuma? Pati ina pomalape to mabong. Meresa, yan na buda-buda tu dapo nampal na ito. Kumbana senasolan. Bisa share kan di kanal mudah-mudah di tanda. Bisa. Bisa dia dalam tingkat lah tu. Watai. Tak apa. Nah, yang betul. Yang bisa mak buang miraku ite bara kalau mi pokada ko bati na ganito ki pokada inde mi si tandang ko bati na boleh itu. Si Budar ka dia laten be. Buyan aku masih bisa. Ya, okey. Terima kasih. Iya, jadi pantang kede mau komidara maputu teh. Belum tentu di tiap generasi dalam pembantu. Dua padang. Berarti ada dua padang betul. Semua dua padang. Jadi bui masih ngalo dong bom lo bisa mi palaku barasa kandu se komi makan kan to. Yan na yati ala ya makukodara maputu teh. Na dipugau salin do susina dio na tongkonan no. Batina dua padang to. Raku misi di mi bayo. Batina nasa nga dua padang mate. Nah ya tesang gandang ku batina du karga dua padang. Iya. Oh, batina dua padang. Yo susi mata makam pambatina tamu kusiam pateng kay te mabuang. Kisorongan atu bapak pemandu acara na pateng kay te endaran na pagawra. Udah Michael. Tombontongan ditama. Selanjutnya di
persilakan kepada Bapak Aris Payangan untuk mewakili keluarga. Tadi kan dikatakan sekaligus mewakili pemerintah, tapi kebetulan camat tapi tidak dokumen bukan wilayahnya di sini. Jadi atas nama keluarga saja. Ya, jadi tamu kumpama mabuang saat asyar yang lain mereka untuk mabuang namun kun dipatenkan. Ya. Kures banget tuh waktu di sorong lako tomak rapu laung pokada isi penana payang kutiru-tiroi sitonganna den tuku puambekna den pakupokakanna tu si patok laung pokadai te si penana tomak rapu apa aku mau nasabu teman-temanku pembawa acara nina kukua tabe lako tuang pastor si sola dewan stasi tabe lako tomak parenta lalanna te tondok labutunna jomai batu pira-pira pentutuan Lembang tabe lako kayu kalandona tondok lamo Madika Toruan tomakaka tu pantambu tu jomai batu pira-pira ninan tabe lako tokoh-tokoh pendidik tokoh agama sia mintu komi kupe ketabai tak dengan perjalanan rinding ku patalekona mananga banua. Salam asita mari laku kita selanasang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Patok kiung nangka Korean subanga langan tuang tutungan patang. Bilana tontong ki nabenat tu tane sirampun. Ya, inde tongkonan Purano perlu nabendaran nenekta dinong sola karuta. Ya te kami te bati naipa yari ketandai kumade inde te tongkonan ki lorgan neraka teman-teman kirokto. Ya. Dari bisa kesyukuran laku kami bati naipa sama selama ini inangta kami tandai kumua zendo tetap poki. Ya mirana yang muncul setelah ya tem itu apa masa ada kaya tuh nadi sabu juga di bangkilan mari kami tama tuh kami malingkap kita mah saya ko kami pada itu berbeda bos tamu betul itu jadi susi kau gimana yang tandai si salu lah ya akhirnya bisa setamu ya yang betul gua inang sepatu sini kan di makros banget sama ya ya cerita itu kami batina atau ampun ipa lalu nenek tidak tuh pada pasangan dan ketua bela-bela perpu kita tidak ada dineki lalu bisa lusau paguaran ya moto limbong yang hotel takon di bekal opit dan sian detunyong pira kemudian den sampai taraya to Lampung nah ia tujong malute na sabon na tujong rokok batu di kuang misalnya rokok sampai na kutang susi kato misalnya bubula tujong ya dan namai jembatan Maulu ya papotongan tujongnya kemali ki rokok pasar remo pasar ya jadi yang mulai itu kuang urus banget waktu ya apa saja tipuang imanin tamanin si tamu ini anak perkara tu mina pemerintah nakwa hindi mo komite mabong minta mistandan ya cuma ini nak kutiro kuperhatikan pantan saibang dari laser tu masih selama ako yung boleh si tamu ki Manila Kelaran ya jadi ya mo to kukwa ya tu jamai ke lendukan
ceriwan alen udah sampai itu joy. Ya, tahu tanda ko rin pala manangkin dito. Ya, tete mo tanda mo ko. Bela mananana mo kalarin tu. Lebo kan kanto. Ya. Jadi nah susi ko lako kamu sinuko sa upabuaran. Siya rokon repon. Siya lamun tumba siapa na ito? Kemana ni ta tontong umpamisa painan. Ya. Tas itamu tas kada makmelo susi te apa na pugau tumatonta te talungallo nanay pastor se umbengki misa ya kada mamni tulah tontong lasi disinguranan ni ya ya mo pala ito kung tole para ko kamu mintu silu ko ambe ko tumatangku kumaraku kemarin ni ta tontong si Manda ta tontong ya misa ditontong si Pak Karabelo ya jadi bersama mbak itu tuku sorong laku kita solanasang te kamu mambelan na tumanen na tandai bahwa inde polete den tu banuan nani dadi nene tataradi ya jadi kami pole na kuambe klobe perempuan ki kur semanga ya kur semanga lako bapak pastor si sola dewan stasi talungallo te nane isen layani kita to marapu nane pesambayang ki lan kasanginan papasakke ikode nopa ta tontong sangina tontong misa undang karin ni teme mintu tangkaranda kure semangat duka lako ambe sia Indo lantai tondok tutang nusa ding boyo umpas adiangki tela dinin naraka ya madokko siala sorongan kitu si tetena tu dipai potobang dari kolong tapong watagi tu uling kay tekatuan kure sumanga lako ketua panitia si sola panitia ya tu ya pirang-pirang alo lendu na inang tak natampikan ya bahkan may isang ulam mo le pak ketua panitia ya kini madoko rancangi saya lako alo totemo ki pasambayangan langan puang to tumampata na puang meratontong umpasake ki solanasang na dendopa tatontong marudindin kusangambay tendu kami tola ko kamu mintu to marapu tu pantambu tu jomema batu pira-piraninan bay budabang mo ko mintu ta adalan di petawa mammi batu tangunanay di nami mikolokan ni langan toko ng pa tabang kan ditiro mohon maaf tuyan na to ta adang gay ya sangadin na ko lain din nasa hariki tasitoy tasitamu melo tasipetawa apa ko susi mo to ya dari kusang ambay kita bang umpapati meloda umpasipatu meloy ta masanang solanasang kure sumanga lako seni toma nimbong siya toma abugi ya sama ibongi ya na saya tu toma nimbong siru tajong mitapokko siya dina ludamay babalu ya tu saya tasisolan sama-sama undangkaran batu pakende kuriang sumanga langan puang tatumampata ulen due teme karya seni kuitole pakukua kure sumanga karampuan tasolanasang tangku bela lau bela kadi laku tingayota si misa-misata sama kolen duduk kamu tual lote ya deni manidako batu nasorongo teme indo-indo rakalo meboko na padolo tu no undina na padolo batu dari ke tutang nalambi kumintu tata dianggai sangina mintu nato kakurangan ki kutole pa bayi muda patu sipatona lana paramput itu matuangku sama pira nenek domite apa kona sorong melakukan aku yang nare kurang na suleka lako kaleku tam masanang marampa solanasang kusamba yang untuk parampu kondi kure subanga buang pasakiki
sampaikan sedikit saja. Saya merasa bangga bahwa yang mewakili keluarga adalah mantan murid saya di SMP 1 dulu. Saya bangga secara pribadi. Terima kasih. Sa silungan sulanasang sa kasidi timikan deswe yo Allah atas sulana dulu tapos dapat tangkalita may kumita misalan kapas sambayang ta masambayang lan sa nabi na anak na pinamasallo amin kure mga anak abi mamasi do pada surga te panguran di randian sumpu na te tongkonan tu mangka mo di pasake tu di pasundun lan katimburan masallo modedopa na lempan pasakemi lakote tomarapulan tongkonan niya te nalaki sundun ni te karapuan kisulanasang ulendo ini te maikan de sewei lagi pasita babatang kali kisulanasang melakukan abe mamase mi pasaki kan sulanasang tulaw tarimay modedopa na pamototoy batang kaleki kinung pataru iti mikatuan tu mi paradana pakan sinisa misaki mi tarimakan masamayang ng sangano pumukip mo Yesu tutuo apareta sulakaw na pinamasallo tutimo sa tontong sila ko na amin lansang na amin na anak na pinamasallo amin. Oke. Saatnya makan. Guru sumaga si taruna kosusi mo ke pabendang ki bonga nagau patunan nang ki salekono pangurande-randean mintu oni tapo oni gamara tapo gamara mangga ki persilakan misa nina pisan tu kelompok seni budaya atau manimbongo yaitu kelompok misa na yanta mangkasia mo kumande bisa mo ta patama to tamu kuna ke mangka apa ko yan ta apa ta kumande ko ta kumandi dolo ya kore sumanga ya du kada ko to tutoma abuki patama mi panondo ilang papasirangnya ni pasundo ni dolo tutoma nimbong namane tamat to mabugi sitaru na du kato yo may kami to lopian ni te pagauran panguran-randean si taro na to kisorongo sule la kotondo ko na panata itu si tete na ada alam teleponan tondo kursumanga Mandre. Mandre kirim foto nila. Yo kakak SS. Ya ben nila. Marco ano ini sa? Bersama nyonya. Sambol. Krista. Makalana. Apa Pak? Tak bawa-bawa na to alang tang ngayon.
Yo. Anu ba dia? Ya, oke guys, kita akhiri dulu ya. Kita makan dulu kan. Ada dulu kita. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Sampai jumpa lagi.